the Nicki vlog. Welcome to the city, Amsterdam. How are you feeling tonight? So was ik zo met een kid. I get it. Shut up, be the pussy. Oh my god, this could be you're confirmed for Amsterdam. SHONNN. Shut up, let me listen. Let me be the camera. SHONNN. Barbs, get up. I'm so excited to see you guys on tour. Please, sir. Free sale starts next month. Love. They get the HBU. Her Jugo Barbie. They get her Jugo Barbie. Anyway, SHONNN, whack. Oh my god, mio Nicki começa a se ligar pra sua amiga. Como é que começa a rir? O hotel começa. Ei, wow. SHONNN, me sumo a rir. É feio. SHONNN, me explica pra você cocos abaixo. SHONNN, our album a sali, eh? Tá party de história de space me da vlog. Take it as supposed to go on sale. Riba just squatter. Anto met elkaar. De vlog miss. Nos me será sign up para early access. Ou met elkaar que dia a coisa tá jogando met net per dia just squatter nos é early access. Me não está com early access aí atrás. Questão a não sei se que dia early access tá. Tá a miss. A oi. Mi amigo aí email esse talanta. 10:30 ela é email. 10:35 ela mira email. Deve ser, vai combater het gelijk. Dus best ela bel me. Was hij aan mij ticket. Kan je dromen of zo? Zo wel bij dromen. Oh, dus een maand dan die Dios ela bel me. Mas tô maquinando a melhor lá também atrás 5 horas da tarde. Dan je maar tende hè. So, a mim nunca nos te pare me nos atene ne ora na tabel me kuko ando me da dromen. De vraag is maar kan ik komen te dromen. But anyway, so if it's meant to be, it will be. Dus met dat meant to be attende, ik kan tikana, het yamara eno ewa ma llega compra et ticket. Mire que ma como me ticket e pau na mita para. E pau. Ni so ni kana shwe mirami. E pau. Mire que a VIP early ticket at kiko yo. Pensei que eu comprei Nicki. Ei, se uma que sem, eh? Se uma que sem. Dan is het caro, het doshin, shit in dat. Maar vraag maar, you know, we hebben die sowieso. Zal hij te binnen auto nog weer? Una sali. Oké. En we schrijven. Die wacht, die is er 50 mei met ticket ahina, pero sowieso met keer ko el lota, so dat is de early part. Pero zie ik ook lota dat zeg maar een grote sale, dus een worldwide sale of ja, een Amsterdam sale. Dus de officiële sale, baba wa Nicki Minaj Amsterdam. Sowieso met keer minala llega hij ticket die al. SHONNN, ahora que me landa back. Foi lá sei como comprar o ticket, ou ratei como comprar ticket, ahora que tem dia só. 8 uur. Maar 8 uur noche, maar tegen die sormenta. Dus SHONNN, avete dezember 8, hè? Até se come metade assim, aí. Anyway, SHONNN aqui me deu beastie. Me não sabe mesmo que come também beastie, hè? Me que beastie algo juice. Mas SHONNN é tour. De mesmo, dat is aqui dia tour lo vai estar, e tour vai estar na porta januari mesmo aqui. Os deram belau. Pompa efeito, hè? Passou me que beastie, bom. Ste yini, talvez se frio, me tico vai com yas, que não, o que tá yini. Talvez se tique frio sim. Pero ja, så det kan se det spes. Tique frio, não frio já aqui. Então precisa men nos vai para ir bom för mig inte gå det sowieso. Så men vad kan säga innan? Para que eu já agora me tico vai começar a figure out if fit. Kan ik feliz ja, maar me tico figure out if fit, hè. De que nós tico mami. Die was echt mami. SHONNN magirapa me subir stage. Mas assim, botava aqui na vlog aqui, botava aqui ne. Después com Nicki, I'm so de. SHONNN mas subir stage. Nicki a subir me stage. Oh my
Mi dispiace che ti ho tu e di che ti subiste. Ciò qua io lo mi ora. Però non mi provo di contenere mens. Però mi provo di contenere per so solta rami e mai mi rap. Mi dico rap, mi pa mi rap. Kaka. Ai mi tava excited mi te gewoon dan di mi kak. Sabe sabe como é foi chiquito. Foi chiquito, já não foi chiquito, mi tata. Cosa con Nicki. Arriva mi computer, sono arriva mi desktop. E che crono con il motor e bauna. Se tempo con il cosing. Mi tata pompa con Nicki. Bitch, I've been a Nicki. I've been a Barb. But anyway, mi testi assim aqui, baixa jammer. Anto segumi juni di dos. Dos juni é considerado mi di tu sei. Segumi di tu sei che dia nei. Dus. So você tu sei também. Para. So. Sali. Nicki alla sa cu dia 23 de maio vai ter um outro show. Um second show para mim. Ele tá first, pessoal, ele tá bem prometido, mas isso como acabei de comprar aí, isso como comprei tava de Juni 2, esse aqui tá um ticket para dia 23 de maio. So aku hindi na ba kaya para mim, ay comprar ticket sa ganun naman. Cause hello. Siya ayun, mas lagi ko busy ata December. Não sabe mais que me vista. Tickets are secured. Day 2. I don't know what I told me day 1. So anyway. Sure. Come back. Sure. I wouldn't want to come to vlog. I hope because I saw today out there. No, I follow a week. Aku apply aqui. So, vai para. Não follow me Insta. Pues, vou ter que follow me no Insta. Vou mirar essa, tudo que eu sou. Isso não me tá puto por o YouTube, vou ter que follow me Insta, me tá puta eu. Ai, mira não, mas tá com a passa. Matra o highlight. Tem Nicki, sabe? Nicki concert days. Se você tinggal aqui ainda, tô bom agora aqui. Está disponível. Guys. Aqui. Pela transação. Letterlijk ben je een concert, hè? Wat será como será? Mas será Coreia? Shona, me bisa o ku epai aqui. No ti letterlijk ni mei ora. Que la capia me cá. Fica me na labini. De shona, makabem, porque makabem pai. Sai me cá like. Anto me Para Dios to comigo. Shona, me tico pai Amsterdam aqui. É concert da beto lugar na Sigodom. Pues me gusta auto iniciator. O pinta llega así como mitad 10. Concierto en Jalata como sa 8 horas. Pero ya durante vista ni que te haga más chalat cuco de zuza a me llega mi hora. Mi hora. Tu pita por también por abrir que matri banda por so mi pa mi llega. Itu de FFFFFFF que pa te llega después. ¿Qué tawar de pa llega, Yes. O sea llega. Kami kagi yung Belmar, o mira mi train. Gusto ka na tabay ko sa wagi. Keme? No te kakita Nicki Minaj to? Te kakita yon? No, Zigo? No. Gusto ko pa sa akibaw Siya hindi mo ni yung concierto ginatami. Ito ka naman ba yung concierto ginatami? Pero siya yun, ka naman ni 10 minutes awal ka manas by Zigo Dome? Ata yon, crave. Ito mabay mga Beyonce. Ai, Dio, mi come se siya na miting pishi. Miting pupo. Miting tuko pareu, E Sì, un becchi, comincia a tega pareu no. Cara tá bem bem, que como despe. Pero si sa, mi hope essa. Sarà. Io parlo la stia mata. Ready pa po? Sì. Sarà. Sarà maiega. Esta que black bar zigo dom. Wow, Shona, tingin na rose, Shona. Ay, no, pero mira, I hope rose. Pero Shona, questão, tem rose. Me tá bem, tá lá, mas eu me tenho que dia 12 e me tá bem. Saka me tá lá, una me tenho que para. Mas eu me mira Golden Circle. At the VIP packages na. Kami wajib saka array pa VIP package sa largo. Basta bumay sa. Kami sana ni kantor ang ka very VIP ka. So karami ang the early access. But I
Adesso di para daerah kita. Ang. Berasa. Sebenarnya kita betul kami ya, tapi ya kita sesi. Sana zauza ka kita kami ya. Aso bak epe luka. Ya, sabi like. Uy, sorry. Sana nasa kami direta. Who's ready to see Nicki Minaj? Yes, dikasih. Baka pagkakyan, di gracia lagi namin. Ruang dekat tuh. T-shirts because I know
SHONNN tour akab. Next to dia. Bedias? Sabi nga sila lagi. SHONNN ito sindi mi papa mo apa ding eh. Terus lo tiro siya. Dabei. O dan sabay ka? SHONNN mapas tá muito bom. O jaleu tá sendo aqui. Conta para 2 din ora mi kay bow. SHONNN Nicki Minaj! Nicki Minaj! Team SHONNN ikan na. Ikan sa trot. May sabing. Habis ikan sa trot bewa. Wala pi di Uber. Apa pa no? Ata SHONNN na bestel Uber. Pero SHONNN se era ni naman ibuta pa basta. SHONNN awag ni 5 lang. Di mahintay. Basta beta train TikTok. Parang graba. Sarap, etray! Basta tiga sale. SHONNN nagiting 8:50. Awokin no, minta ka na nandiyan kami kas. So, bizo mong pero yeah, basta sa like, so perché drumi sega già, you know. Pero bosa ti pare ako ti pare sa ti pare buti galing ka bukas pa ka ba? Oh my god, at my roommate. So mi awak mi roommate mira kuma iya cafe concierto. Eta pa fu. Lagi nek, dus ama letterlijk kabi ja gas. Anto e alanta foi sonho. Anyway, basta sabat na bala ral rabo kama. Pa may echt pa so sana. Kumina ba ikete dorme sa kahin leboti kula ta de se binque ove. Na mi che mi da prefera che talanta. E kami kasih, kami berterumi tu shiro como ne. Assim mesmo assim. Pero si SHONNN esse tapa D1 ni Nicki Minaj. So we mi tabe mi ko san tour back. Patito, uta di mi so vlog aqui. That's the next clip. Dota é perfection. Pa fit the D2. Kasi si tabe sana. Bota mira. Bolo mira. Asa ba na bota ba kene vlog lo wa mira effect ka ba riba instata. Yeah, ik ben weer excited. Pero sí. No, Tiara. Eh, mira por qué re. Busara e-post. No, Oh my God, pero kaya ako rin. Boulevard. Ikaw ko sa television. Kita letterlijk RTL, kita conocí. Kita nang. Oh my God. Waar RTL, de Amerikaanse rapper Nicki Minaj treedt zondag niet op in de studio. Dat kan RTL donderdag
avondmelden. Mavisa mo sa ebechi da Penny. De exacte reden van het afzeggen is niet bekend. Afgelopen vrijdag verscheen de zinger. Oh my god! Catch! Je komt in smile. Je not eigenlijk. Gewoon met de shock met de Sahari effect. Hey, that's crazy. Oh my god, that'll be crazy. What the fuck? Wat was er zo met die hem nadien? Moet ik hier blij mee zijn? Juist. Juist. Het gaat wel wat ticket. Trasje. Kan je dat ook een keer? Ik heb dat met hem zeggen. Kom. Wie dat wist dat hij was, hè? Cara essa máscara, cara essa coisa chama praia. Ah, mas falta. Até ele virar os partidos aqui. What the fuck? Você não chegou a RTL para arrepender? RTL, o lugar que eu quero assistir. Ira para ela passar acabar. Dan bisa mo sa kaya na tayo hopi. Mit asa man ko kaya mit papi. Yes. Me dá a mim, somos não, pero despeita muito pessimista. No, você tá pessimista, lá. Pero não chegou aqui, não está realístico. Tá, ei, tá a ui cair no certo papel, chegou assim como mama avisa. Te digo, Nicki Minaj está jogando com seu fanático na. E a rolada rodeia, pensei. Hey, Eu não. what is me? What the fuck? O tava na Cristo, Caira. No, pero tu viste Holando de teme o de sume. Pero esta de hopi, mas experiência Deus. Eu não também mini back. Pero ja, me tem que dar conta do celebrity também. Eu também verwacht certo treatment. Ja, wat? Ako ba sumita sa celebrity mo pipapasa droga? Dios que não é mesmo de trashe. Yes. Dios que me ama esse Aqui sangue. está aqui, quatro. Mira siya lagi. Kosa pa di ko bisa ko bisa ko sa awe. Betay mo. Essa bichinha. Hey. E não estava assim, nós vamos mandar e ver lang back überhaupt, wo bist du gerade?